Amen. Hallelujah. Greetings, bafowethu. Greetings in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus. It's always a privilege and an honor that we be summoned, bafowethu, that we avail ourselves to be summoned into the presence of the Lord, where together we enjoy the manifest presence kaNkulunkulu phakathi kwethu. We enjoy the manifest presence kaKrestu Jesu phakathi kwethu, and we enjoy the manifest presence of Him, the Holy Spirit, Jehovah Tsikenu. Ngoba siyafundiswa ezweni kaNkulunkulu ukuthi when Him, the Holy Spirit, is come, we are enabled and empowered as well as capacitated to partake of the realm and the culture of the Spirit of God in a language that God understands. When we avail, umasiziletha, I understand. Umasiziletha ebukhoneni bukaBaba uNkulunkulu. uNkulunkulu uyasiriwada. Amen. Uyasivuzisa ngesizulu. Amen. Usipha umvuzo la khona esempowerisha, esinika amandla amasha, escapacitator, esenza sikwazi ukwenza lokho bekade kungenzeki kubantu, kodwa kuKrestu Jesu nangoKrestu Jesu sesiyakwazi ukwenza. Amen. So uNkulunkulu uyasempowerisha, akasicapacitate ukuthi sikwazi ukuhlanganyela ebukhoneni bukamoya wakhe. Amen. Sihlanganyele ebukhoneni bukamoya wakhe, size sikwazi futhi nokuqonda, si-understand usiko lezinto zakwamoya, ngoba yonke into ekhona emhlabeni inosiko lwayo. Amen. Ibhola linosiko lwayo. Amen. Abantu abashaya ingoma kunosiko lwengoma. Hallelujah. Hey bafowethu, yonke into inosiko layo. Kanjalo futhi nasesibongweni sakho kunosiko lakho. Amen. Ukuze sikubize ngothwala, othwala kunezinto abangazenzi ngoba zihlaza isibongo kuze kuyophazamiseka usiko. Amen. Nasekukholweni ke bafowethu kunosiko lakhona, and usiko lasekukholweni ngeke ul-understand uma ungahlanganyelanga wena ngokamoya nomoya kaNkulunkulu ukuze nikwazi ukuhambisana. Amen. So usiko ke lukaNkulunkulu lu-important, lubaluleke kakhulu. Ingakho sithi umoya oyingcwele enables, usenza sikwazi ukwenza lokhu okungenzeki kubantu, ukuthi thina siyakwazi ukuhlanganyela sisela emhlabeni ngokukamoya nomoya kaNkulunkulu, size sambulelwe even nosiko lezinto zakwamoya, ukuthi kwamoya nansi indlela ekubhekeleleke ukuthi siyiphathe ngayo, nansi indlela ekumele siyiveze ngayo even uma siyiveza kubantu, ukuze abantu bafise nabo ukuba nobudlelwano nalo Kristu Jesu, bafise ukuba nobudlelwane nalo uNkulunkulu wethu. Amen. Singelibaleke ukumbonga bafowethu uNkulunkulu nge-theme ka-2023, injongo ka-2023 eyakhelwe kuma-Tehillims, eyakhelwe encwadini yamaHubo chapter 53. Hallelujah. La uNkulunkulu khona ngezwi lakhe ethi only a fool is duphunga nesiphuphu kuphela, who resolves in his heart, onqumayo enhlizweni yakhe ukuthi there is no God, ukuthi uNkulunkulu akekho. Hallelujah. Siyaliweke thina njenge God Sanctuary Family Church in the bigger body yomzimba kaKrestu Jesu, ukuthi siphumeke ngeinkalo zonke siyokhalima abantu ukuthi gadani empilweni yenu, ningafila nizonquma khona ukuthi akekho uNkulunkulu. Hallelujah. Ngoba uma wenza leso sinqumo, uNkulunkulu ukubiza ngesiphukuphuku nangesilima. Amen. And once wenza isinqumo njenganaleso, umvuzo wakho vele ususe esandleni ukuthi wena ubhekephi esihogweni, lapho kunokukhala
nokugedla kwamazinyo. Amen. Simbonge uNkulunkulu bafowethu ngezambulo asinike zona ukuthi si understand sisazi isihogo. Simbonge futhi uNkulunkulu ngokusambulela ukuthi simazi ukuthi uKrestu Jesu ungubani. Simbonge futhi uNkulunkulu ngokusambulela ama dynamics, ngokusambulela imfihlakalo nokujiya nokujula kwezinto zakwamoya nevangeli. Amen. Ingakho time and again sikhumbuzana la esanctuary ukuthi thina singabaphathiswa bemfihlakalo yeqiniso nensindiso kaNkulunkulu. Amen. We are stewards of the mysteries of God. Singabaphathiswa bani bemfihlakalo yeqiniso nensindiso. Amen. Now that Tina la a sanctuary in the bigger body of Christ. Now that Tina la a sanctuary sesiyazi futhi sesiyasonda isimo nemvelo. Gibeka kahle bafowethu. Wow. Isimo nemvelo nobuyena buka Krestu Jesu ongumesiya. Amen. Isimo, imvelo nobuyena kaKrestu Jesu lo okuprofetiwe ngaye ukuthi ungumesiya. Nanokuthi uye lo mesiya oyinsindiso yethu. He is our salvation. Amen. And akaqedi ngokuthi abe isalvation yethu, meaning akaqedi ngokuthi abe insindiso kithina. Also uNkulunkulu uyasambulela ukuthi lo Messiah lo, he is a spiritual rock, meaning uyidwala likamoya. Amen. Lapho sonke esabelile obizweni lokuba abazalwane, lokuba abafundi, lokuba abafundisi nobizo lensindiso. Amen. Lapho sonke thina esabelile kwi-invite, kwisimemo, kwi-call obizweni uKrestu asibiza ngalo ukuthi size kuye ukuze sibe reconciled, kube nokubuyisana phakathi kaNkulunkulu nathi. Yilo leli dwala bafowethu esidla kulona, yilo leli dwala esiphuza kulona, yilo futhi leli dwala esihlanganyela kulona. Hallelujah. Ukuze sikwazi deliver abantu, ukuze sikwazi ukulanda abanye abantu abangakakhanyiselwa, sibalethe kwinsindiso lethina esesikhanyiselwe ngayo, sibalethe ebufundini lokuthina esesikhanyiselwe ngabo. Amen. Yingakho ke bafowethu uma sihleze egunjini eliphezulu, ubizo, the call, i-invite, isimemo uKrestu Jesu akubiza ngaso, uKrestu Jesu akupha sona. Sisibiza ngani? Ngobizo oluphakeme, ngoba ubizo uma liqhamuka kuKrestu Jesu oyinkosi nomsindisi wethu, lolo bizo alukho normal. Amen. Kodwa it is a higher calling. You are called with a high calling. Ubizwe ngobizo oluphakeme ngoba isigcino sobizo, the ultimate aim yalolu bizo ukubizela kuphi? Ebufundini nasensindisweni. Hallelujah. So ubizo lobufundi, ubizo lensindiso luubizo oluphakemeyo. Hallelujah. Yingakho ke namhlanje njengebandla iGod Sanctuary Family Church sizophikisana nale nganekwane exoxwa yifundiswa. It is for this reason therefore that today as God Sanctuary Family Church, thina baphathiswa, the stewards of the mysteries of God, today we are going to debunk the mystery. Hallelujah. We are going to debunk this mystery which says discipleship
and salvation are different. They are not the same. Sibiziwe-ke thina la esanctuary njengabaphathiswa bemfihlakalo yensindiso neqiniso ukuthi siyiphikise lamampungempunge, siwaphikise lamanga athi kunomahluko phakathi kobizo oluphakeme, ubizo lani lokuba umfundi nobizo lwani lensindiso. Hallelujah. Sibizelwe lokho ke thina ukuthi sithi debunk this thing, sihlabe sihlikize ukuthi lento enithi nina ayifani, lento enithi nina ihlukene. Thina baphathiswa, the students of him, the Holy Spirit, Jehovah again, him the set apart spirit, sinikwe isambulo, it is revealed to us that this thing is the same. Hallelujah. So this myth, yokuthi the protocols of discipleship and the protocols of salvation are different. Lento yokuthi izimiso, izimiso zobufundi, izimiso zobufundisi nezimiso zensindiso azifani. Namuhla ke siyayihlaba lento, siyayihlikiza. We are debunking that myth. Hallelujah. Lawo manga, lawo mampunge. Onawo ngoba wathatha kuphi ku Google. Hallelujah. Now, main scripture ke yethu bafowethu esolontsha phezukwayo for lesisifundo sokuhlaba sihlikize imiso zamanga ezithi ubizo oluphakeme lobufundi, ubizo oluphakeme lensindiso akuyona into eyodwa. Incwadi okuyiyona ke sokwakhela phezukwayo incwadi kaLuka chapter 9. Hallelujah. Incwadi kaLuka chapter 9. Sizoyiqala nje from verse 57 size siyoma ku verse 62. Hallelujah. Kodwa ke for now ukuze ube ne homework na uzobe ufike ekhaya ube nayo. uLuke 9:57 to 62 sizoqala siuyeke nje namhlanje singawufundi siuyekele kuwena ukuthi ufunde uunderstand. Khona mase sihlangana again kwi-appointment yethu yesibili. Kube uwena manje usunembuzo ukuthi hayi ngimfundile uLuka. Hallelujah. Mina into engizoyenza today as the sanctuary, into esizoyenza today thina njenge sanctuary ukukunika some brief background on incwadi kaLuka. Hallelujah. Now, uLuka, or a reason why umoya ingcwele esithumele encwadini kaLuka ukuze sifundise ngokuhliphiza hlakaze lamanga, this myth yokuthi ubufundi nensindiso akuyona into eyodwa. Ireason uNkulunkulu esithumele kuLuke ngomoya wakhe ingoba uLuke unendlela ethile uNkulunkulu afuna si-understand yokuveza uKrestu Jesu okuyena obiza abantu abebizele obizweni oluphakemele. Hallelujah. The call to discipleship, the call to salvation. Hallelujah. This is the reason. Because uNkulunkulu wants us to reveal Christ Jesus even unto others, being the one who calls, who invites people unto the higher calling of discipleship and salvation. Unendlela ethile efuna simveze ngayo. Hallelujah. Now, uLuke memveza ke bafowethu uKrestu Jesu okuyena obiza abantu ngoba lento ayibe sekhanda lakho ukuthi abantu ababizwa abantu babizwa uKrestu Jesu. Uma siphuma siyobiza abantu kusuke kuKrestu Jesu ekhuluma ngathi, ekhuluma kithi ngathi. Amen. Siba ama oracles, sifana neimfengwane, sifana nama trombones, sifana nama trumpet. Hallelujah. Sifana nama microphone through which uNkulunkulu speaks, through which uNkulunkulu ukhuluma nabantu bakhe.
Amen. Now, ulokhu uthi bazalwane, uma nimveza uKrestu Jesu kubantu, ukuze abafuna ukusabela nabafuna ukwamukela isimemo sokuba ngabafundi nabantu abasindisiweyo, uKrestu Jesu muveze as inkosi yamakhosi, umbusi wababusi, the King of Kings, the Lord of Lords. Hallelujah. Khoshi ya dikhoshi, morena wa marena. Wayibona lento? That is step number 1. Uma ungakakwamukeli lokho ukuthi uKrestu Jesu, the sovereignty kaKrestu Jesu, ubukhosi bukaKrestu Jesu, hayi kuzoba inkinga ngoba ngeke ukwazi ukupresenta into nawe ongakayikholwa. Uyabona? So kholwa ke mfowethu ukuze nabantu bavezele nemsebenzi aseyenze kuwe as well. Ukuthi hayi bafowethu, ekuvumeni kwami isimemo, nasekwamukeleni kwami isimemo, nasekusabeleni obizweni lobufundi nobizo lensindiso, sengifike ngathola ukuthi lo muntu ongibizayo ngokwembhalo engcwele uyini? He is a King of Kings. Nayibona lento bafowethu? Uyinkosi yamakhosi, kimurena wamarena, kihoshi ya dihoshi. Now understand bafowethu? That's step number 1. Hallelujah. uLuka also uthi bafowethu, uma nifuna ukumveza uKrestu Jesu ukuze abantu bakwazi ukusabela bafuthi baphinde bamukele isimemo nobizo lokuba ngabafundi babasindiswe, batshelela abantu uma nimveze uKrestu njengani? Njengombusi nomnqobi. Hallelujah. Umbusi nomnqobi, meaning uKrestu Jesu unikiwe idominion. You understand? Wasenikwa futhi ilungelo, the right to subdue the earth, ayifake ngaphansi kwakhe. You understand abafowethu lento? So uKrestu Jesu kumele simazi mase siphinde simveza kwabanye abantu njengombusi onamandla, umbusi ongumnqobi, okuhuye yedwa okwazi ukunqoba kumhlaba wonkana. Hallelujah. Uma kuwukuthi awukholwa lokhu, thina singaze sikise encwadini kaGenesis chapter 1 uyithathe lapha ku verse 26 uzuyoma lapha ku verse 28. Hallelujah. La uKrestu Jesu uma sithi uyinkosi yamakhosi, umbusi wababusi, ungumnqobi womhlaba wonke. Hallelujah. uNkulunkulu uthi ezwini lakhe even ilwane. Hayi boba bwethu, niyayizwa lento? Even ilwane ziyamhlonipha. Hallelujah. Ilwane ziyamhlonipha. Ofishi basemanzini, the fishes of the sea, ziyamhlonipha. Bayamhlonipha. Hallelujah. The birds of the sky, inyoni zasemoyeni ziyamhlonipha nazo. Hallelujah. The animals of pasture and the carnivores, how kosiyami, ilwane zasendle ezidla utshani nezilwane ezidla inyama ziyamhlonipha. Amen. As if that is not enough, asibatsheleni abantu ukuthi lo muntu okubizayo othi woza, lo muntu okunika isimemo sokuthi ngilandele ube umfundi wami ukuze uenjoy insindiso, even umoya uyamhlonipha. Hallelujah. The wind, it obeys him. Hallelujah. Ulwandle, the sea, ngisho ngathiwa ligubha amagaga sikangakanani, at the sound of his command, at the sound of his voice, uyakwazi ukulithulisa luthule nya.
uthulisa isiphepho. Hallelujah. Lo muntu okubizayo, lo Kristu okubizayo ukuthi ube umfundi, lo Kristu okunika isimemo okumemayo, okumemela insindisweni, ukwazi ukuthulisa ulaka lolwandle. Hallelujah. Uhlonishwa ngisho ama-elements, uhlonishwa ilanga, uhlonishwa inyanga, uhlonishwa ama-stars, inkanyezi. Hallelujah. Amen. As if that is not enough, lo Kristu Jesu okubizayo, othi iba umfundi wami, lo Kristu Jesu okumemayo, okumemela insindisweni nasobizweni oluphakeme, ubizo lwe-discipleship lobufundi, ubufundisi kanye nensindiso. Even ukufa kuyamhlonipha. Hallelujah. Death, it obeys him. Hallelujah. Ukwazi ukutshela ukufa ukuthi aqoqe impahla zakho kugoduke ukufa. Mase kuthi thina esimamukeleke njengenkosi nomsindisi kithi, hey man, siyiphihle, sijabule, sicelebrate, sithi death, where is your sting? Kufa luphudosi lwakho, kade udlala ngathi. Engeke ubuze lo mbuzo ungakamazi ungenako ukwazana wena noKrestu Jesu njengenkosi nomsindisi wakho. Uma ufuna ukuenjoy lama privilege, sabela obizweni oluphakeme. Respond, vuma ukwamukela isimemo, the invite yokuthi ube umfundi kaKrestu Jesu, yokuthi usindiswe kuKrestu Jesu. Uzozi-enjoya ke lezi zinto, otherwise ngeke uzi-enjoy. So uma ususekhaya ke mfowethu, usuyihlola le ncwadi kaLuka chapter 9, uyithatha from verse 57, ekhuluma ngani ngeprice yobufundi, ngeprice yobufundisi. Uzofunda usune-understanding ephelele ukuthi ubani lo ngibizayo. Maybe asifunde khona izokwenza umqondo ngisho usuwedwa ususekhaya. Hallelujah. Awuye lapha ku verse 57, ulalela uJesu ukuthi mebiza umuntu othandayo but osenezitho azenzayo, ukuthi uJesu udila kanjani nezimo enjenganalezo. Awuye ke lapha ku Luke 9, mase uyamfunda ke uverse 57. Hallelujah. Sizwe ukuthi uthi uzuyoma lapha ku verse 62, usheshe. Hallelujah. The cost of discipleship. Intengo yokuba umfundi, intengo yobufundisi, intengo yensindiso. Awufunde ku verse 57 sizwe. Kwathi behamba indlela umuntu othile wathi kuye, ngiza kukulandela noma uya ngaphi. Behambela nje uKrestu Jesu ehamba nabafundi bakhe. Kwakhona nje umuntu ovula amafulufulu, kwakhona umuntu ovuka amadlingozi, athi awu finally ngambona uKrestu Jesu edlula ngakithi. Hallelujah. Angingayiyeki ke le opportunity yokumbona, angikhulume kuye ngoba ngiyamazi ukuthi lo muntu uMesiya. Amen. Amen. Wathini lo muntu bekhuluma noJesu? Lord, meaning goes, I will follow you wherever you go. Ngizokulandela noma ikuphi la uyakhona. Lo muntu okhulumayo ukhuluma from experience, ulwazi lakhe ngokumbonela kude ubani uJesu. Amen. Ukumbonela kude kwakhe uJesu kumenza hale ukuthi naye aba yingxenye yabantu abazana nobani noJesu. Amen. Akafundisiwe ngokuthi ukuze ube ingxenye yabantu abazana noJesu nabalandela uJesu kumele wenze njani. Ukhuluma nje raw as is, engaphekiwe enjalo. Amen.
lalela ukuthi inkosi yamakhosi, Khoshi yadihoshi, Mrena wamarena, the King of Kings, uphendula thini uma usesimene esinjenganaleso ukuze uyi-understand i-price, intengo yokuba umfundi kaKrestu Jesu, intengo yensindiso. Awusuka madoda. uJesu wayesethi kuye, Nkosi yami, izimpungushe zinemigodi uyayizolenda nezinyoni uJesu uyaprofetha uthi uyazi ukuthini impungushe zinemigodi, foxes have got holes, nezinyoni zezulu zinezidleke. nenyoni zezulu, the birds of the air, they've got what? Nest, zineyidleke. Kepha indodana yomuntu kayinandawo lapha. Kepha mina indodana yomuntu anginayo indawo, ngoba yami indawo kumele ivulwe kuphi? Enhliziyweni yomuntu. So uJesu akamjaji, but uthi zihlole kuqala ukuze uthi musithatha lesiphambano ofuna ukusithatha usithathe unolwazi oluphelele. Amen. Kunezinto ekufuneke zenzeke empilweni yakho. Hallelujah. Kwazi lokhu ukuthi impungushe zinemgodi ezihlala noma icashe kuyona, nezinyoni zezulu nazo zinezidleke. Hallelujah. Ezilala kuzona. Kodwa mina anginayo indawo. So step number 1, njengoba ungithembisa ukuthi inkosi uJesu lapho uyakhona ngizoba kanye nawe, ngizokulandela. Step number 1 uthi ake siyolungisa ikamera kuphi? Enhliziyweni qala, ukuze uthi masuyiphinda lento eyishoyo ngithi indeed nami ngizoba nawe until the end of the days, kuze kuyophela isikhathi sakho uphile emhlabeni. Hallelujah. Niyamuzwa uJesu uthi na kune decision ke le ndoda le emafulufulu, kune decision le ndoda le enani ngesizulu konje enamadlingozi. Hallelujah. Ukuthi hayi ungakhohliswa ubunandi beyingoma eziculwe esontweni, ungakhohliswa imoto ezipaka ngaphandle esontweni, ungakhohliswa ifame kamfundisi wakho ngoba ku TV. Hallelujah. Mase ucabanga ukuthi ngenxa yokuthi lento iwenza ube namadlingozi, ube nenyama yenkukhu, hey man, ukusho ukuthi vele so right ubudlelwane bakho noKrestu Jesu. Kusene step ekumele uthathwe kuso, ufundiswe kuso ukuthi indawo kaKrestu la kumele khona naye ayiqhenye aziqhatshe ukuthi unendawo yokulala ukuphi? Kusenhliziyweni yakho. It is in your heart. Let us first clear the room in your heart ukuze ikwazi uku-accommodate yamukeli bani? uKrestu Jesu. Hallelujah. Hey Nkosi yami, esifloka kwanele uthini ke manje uverse 59? Wayesethi komunye, ngilandele. Wathi yena ukhuluma abantu manje uJesu usehlangana nomunye ehamba nabafundi bakhe, uthi wethu msana ihla ngilandele, follow me. Hallelujah. I-invite isimemo leso siphuma kuKrestu Jesu. Dumsana ngilandele mfowethu, Thapelo ngilandele, Thabanga ihla ngilandele. Hey kusho uJesu uthi follow me. Wasethini uThabana? But the man replied, Lord, first Ungiphendula uthini uThabane kuloni? ngivumele ngiye kuqala ukuyombela ubaba. Hayi Jesu, ngiyayizwa i-invite yakho, ngiyasizwa isimemo sakho, ngiyaluzwa futhi nalolu bizo ongibiza ngalo. Uphakeme. Hallelujah. Ungibizele kube nomfundi wakho, and ekufundini la esanctuary uzofundisa ukuthi insindiso ila izalwa khona. Hallelujah. Ayikusenezinto engimele ngidile nazo. Ngicela unginike imzuzu ke ngiyongcwaba ubaba. Hallelujah. Siphumile kwedisimemo. Nkosi yami, siphumile bafowethu isimemo. Ngenze njani? Kubiza ukuthi ngenzeni ukuze nami ngikwazi ukuhamba noNkulunkulu. Ngenze njani? Kubiza ukuthi ngenzeni ukuze nami ngisindiswe. Hallelujah.
usathi usekuleso simo uzenza umuntu oserious ofuna ukusindisa ukhetha inkosi uvela uhlangane nomuntu ozokumema athi woza uzoyikhetha inkosi khala wena qala hayi awuniki ithuba elincane kusafune ngiyeke utshwala kusafune ngiyeke ukubhema ngiyeke ubusela ngiyeke ubuthakathi kusafune ngiyongcwaba ubaba uKrestu Jesu zonke lezo zinto ngeke ukwazi ukuzenza on your own zenzeka masuvume ubizo wamukela isimemo wasungena la kwaJesu haleluya khuluma silalela ukuthi uNkulunkulu uthini ezwini lakhe amnike ithuba mfowethu ke ngiyongcwaba ubaba uJesu kepha wathi kuye yeka abafileyo bambele abafileyo baba let the dead bury their own kodwa hamba wena ushumayele umbuso kaNkulunkulu wezwa hamba wena wenze njani ushumayele umbuso kaNkulunkulu lalela ke mfowethu angifuni ningazi ngabafileyo haleluya kusho uKrestu Jesu angifuni ukuthi ningazi ngabafileyo ngoba uma ningazi ngabafileyo kunabantu abazovuka phakathi kwenu bayibize ngama spiritual guru bayibize ngosolwazi bayibize ngompondo ehlanjiwe kweyikamoya baze bakutshele futhi ukuthi bona bakwazi ukukhuluma ngisho nabantu abafileyo haleluya uma nje uzomnika u5,000 rand haleluya ngizokutshela mina ukuthi uma wakho uthini njengoba engale akasho ukuthi ungakuphi haleluya ngizokutshela ukuthi umkhwenyana wakho ngizokutshela ukuthi ingane yakho udadewenu ubhuti wakho uthini njengoba engale uKrestu Jesu mephendula le ndoda ekhuluma ngokuthi angifuni ukuthi ningazi ngabafileyo ngoba uma ningazi ngabafileyo kuzoba kuningi ukudideka ebandleni uyozusukume ngelilanga uzumfundisi wakho kushoniwe ekhaya kushona umuntu omthandayo athi ungakhali dadewethu ungakhali ngoba umukhala uzombangela udaka endleleni yakhe ezulwini ahambe eshiplika phansi haleluya uyamvimba athi omunye hayi ungakhali engakashaya u12 la kushosha khona isikhathi sokumkhuphula safune simkhuphule haleluya hey man nyabezwa nyamuza uNkulunkulu uthile abadleli lakhe makhali kusho umuntu wasemhlabeni lufika usuku ashonele unina noma ashonele umfazi noma ashonele indoda yakhe hey the whole church medical hallelujah the whole church iso ibandla lonke alikhale hallelujah uye futhi osezoshintsha izimo zakwaNkulunkulu usezothi yena hey bafowethu kuzomela ngiyovakashela ithuna ithuna likababa ithuna likabani engiyoliklina sesithi isikhathi ngingayilona the time singakamehleli lesisimo yonke lento ebeniyenza nina ibiyini ubudimoni kodwa ngoba isishaye yena enyameni ayisebona ubudimoni haleluya bayekeni leyo nhlobo yabafundisi bangcwabane. Let the dead bury the dead. Ungavela bazilutho. Hallelujah. Hallelujah. Bayekeni. Kodwa nina, God Sanctuary Family Church. Uma nithola ichance yokuba seyimene njenganalezi, preach the word. Hallelujah. Be instant in season and out of season. Shumayelani izwi. Nihlale ni ready. Ngisho sikuvusa ngasikhatsini. Nibatshela abantu ngendaba zombuso kaNkulunkulu. Nalabo abangazi ngokufa nibafundise. Qhubeka silalele. Uthini uverse 61? Khona omunye futhi. Nomunye ke wathi ngiza kulandela. Ukhuluma noJesu. Khuluma omunye uthini? Uthi weJesu. Mina ngifana nalenhlobo enye usuhlangane nayo. Mina nomunye ke wathi ngiza kukulandela. Ngokulandela. Kodwa kepha ngivumele ngiye kuqala kuyovalelisa abasekhaya. Anginike imzuzu yokuthi ngiyovalelisa. Hallelujah. Ngolimi la namhlanje awubenginike imzuzu ke ngishaye one for the road. Hallelujah.
Ke ngithwale ekhanda nje iAmstel neAnswer ngihambe ngolayini just once. Hallelujah. Awunginike imizuzwana ke ngiyolala naye once. Hallelujah. Just ngizolala nje naye once emva kwalokho ngizoyikhetha inkosi. Amen. Awunginike ithuba Jesu ke ngiyoshaya ibank nje once nje i-heist yokugcina ekuyiyona nizokwakhela phezukwayo i-empire yami umbuso wami. Namuzu Kristu Jesu ngiyovalelisa. Hallelujah. Nkosi yami uthini uJesu? Kodwa uJesu wathi kuye, no one having put his hands on the plow and that person looks back, that person is not fit for the kingdom of God. Awishaya silalele. Kodwa uJesu wathi kuye, akekho uthi osebeke izandla sakhe. Beyond. Ungayifundi njengenovel. Siyalwa manje. Kodwa uJesu wathi uthini uJesu? Akekho uthi osebeke isandla sakhe egejeni. Awusuka manje egejeni. Abuke emuva. Ofanele umbuso kaNkulunkulu. Lo muntu umfanele umbuso kaNkulunkulu. Once you put your hands on the plow, once walibamba igeje ungabisabheke emuva. Amen. Hallelujah. Ungabisabheke emuva, bheka ihorizon lo yakuyona. Niyamuza uNkulunkulu uthini bafowethu? Sisazoyihlola ke lencwadi deep ngoba ikhuluma ngentengo. Amen. Bakhona bethu asebebiza ngabazalwana abanye sebene uniform ngisho yesonto. Hallelujah. Kodwa basebhizi bayavalelisa ezintweni ekumele bayishiye ngoba ubizo bafethu oluphakemeyo, ubizo lokuba umfundi kaKrestu Jesu, ubizo lwensindiso ngeke ungene uyilesimo isona kulona. Ubizwe umnini mandla onke, ubizwe umbusi wababusi, ubizwe inkosi yamakhosi, the King of Kings, ubizwe imurena wamarena, ubizwe ihoshi yadihoshi, man, ubizwe umuntu entendeni yesandla sakhe. The entire universe, umhlaba wonke is resting. Hallelujah. Inyoni zezulu, ilwane zehlathi, ofish from imfula nolwandle. Hallelujah. Konke kuyamhlonipha. Hallelujah. Hey Nkosi yami, umoya uyamhlonipha, ulwandle luyamthobela. Hallelujah. Even ukufa kuyamhlonipha. Ubizwe umuntu onjalo. Hallelujah. Mase ungitshela wena ukuthi hayi ungaqhubeka nempilo kade uyiphila usungaphakathi kobizo. Hayi. No. Unamanga, you are a hypocrite, umfarisi. Kunezinto ezizozehlela zona once usungenela ngaphakathi ngoba uzonuka wedwa ugwayi, unuke wedwa iwhisky. Hallelujah. And lokho kuzokutshela ukuthi labantu enginaba abanuki njengami. There is a particular fragrance ekumele nami nginuke yona. Hallelujah. And in scripture city, thina kuNkulunkulu we are the fragrance of Christ. Siyiphunga kuNkulunkulu kaKrestu Jesu. Ingakho uNkulunkulu ezesifika negunya mesimamukela uKrestu njengenkosi nomsindisi lokuthi esikubophayo la emhlabeni athi nasekhaya ezulwini kuboshiwe. Esikuthubululayo la emhlabeni athi nasekhaya na sikunika ipermission ukuthi uqaqeke. Hallelujah. Uyena uKrestu Jesu ke bafowethu lesimshumayelayo. Amen. Masubizo uyena. Hayi man. Masubizo uyena, hayi uNkosi, uyinkosi. Hallelujah. Kune lifestyle, izinto kufanele zishintshe. Hallelujah. Ingakho ke thina la esanctuary sifundisa ukuthi ubufundi, discipleship, ubufundisi is a key ingredient esalvation. Hallelujah. Kuyisithako esibaluleke ngendlela eyisimanga sendlela yakho yensindiso. Hallelujah. Hey Nkosi yami, angathuma neyizwe bafowethu lento. Now, kungani sisho kanjalo?
la esanctuary. Kungani la esanctuary simbulelwe thina ukuthi ubufundisi buyisithako, a key ingredient, a critical ingredient, isithako esibalulekile sensindiso. Kungani? Ingoba bafowethu ngokwemibhalo engcwele. Amen. Ngokwemibhalo engcwele, discipleship is a Christian concept and a Christian principle. Ake sizame ukuyichaza ke ngesiZulu. NgokwesiZulu sithi sembulelele thina bafowethu la esanctuary ukuthi ubufundisi buyisimiso nomqondo. Amen. It is a principle and a concept. Buyisimiso nomqondo wokholo labazalwane. I think underline leyo part. Hayi kaNomubani. Amen. Isimiso nomqondo wokholo lwani labazalwane. Osisekelo salo sakhiwa abaprofeti. Uthe uJesu mefika lesisekelo wasigunyaza, wasiendorsa. Amen. Wasethi uJesu mehamba esefundisa abafundi baso, basala abafundi bafundisa ngaso. Amen. So discipleship therefore is a Christian concept and a Christian principle whose foundation was laid by the prophets, endorsed by Christ Jesus in person, and taught by the apostles. Ubufundisi buyisimiso nomqondo. Nkosi yami. Isimiso nani? Nomqondo. Wani wokholo labazalwane. Lolu kholo lakhiwa phezukwani kwezifundiso zabaprofeti. Amen. Wafika uJesu wayigunyaza lezi imfundiso. Wahamba uJesu basala abapostoli bafundisa ngazo. And konke lokhu sikwenzela ukuletha abantu ensindisweni. Sikwenza lokhu ukuletha abantu kuNkulunkulu ukuze kube nokubuyisana phakathi komuntu noNkulunkulu, bakwazi ukuqualifya ukube babe ngabafundi, bakwazi ukuqualifya ukuthi basindiswe. Hallelujah. Now thina ke la eGod Sanctuary Family Church, as stewards of the mysteries of God, as abaphathiswa bemfihlakalo yeqiniso nensindiso, uNkulunkulu usambulele when we were in the upper room ngomoya wakhe, usambulele ngenkathi sisegunjini eliphezulu ngomoya wakhe ukuthi i-discipleship is so embedded in the Christian faith. It is so embedded in holiness to the extent that the usage of the word discipleship outside of ubuzalwane does not have any meaning. The usage of the word discipleship outside of ubuzalwane, outside of ubungcwele, it hardly has any meaning whatsoever. Sithi mesisho kanje, sithi thina sibe nesambulo njengebandla iGod Sanctuary Family Church elingabaphathiswa bemfihlakalo yeqiniso nensindiso, ukuthi ubufundisi indlela obushayelelwe bagxila ngayo okholweni
kufike esimweni lapho leli gama lele lobufundi lingenayo iminingi, lingenayo incazelo outside of ukholwa. Yabona? Kangangokuba umuzamo ukulichaza outside of ukukholwa liyayiluza iminingi, liyayiluza incazelo. So ukuze uqonde kahle ngobufundi nobufundisi kumele uye kubantu abakholwayo nabaphethe isambulo semfihlakalo yeqiniso nensindiso likaBaba uNkulunkulu. Amen. Hayi laba bakwa Google nalaba abayo PhD in theology. Iza kulaba abaphethe the double-edged sword of the Spirit of the Lord, abaphethe inkemba kaJehova ebukhalinxa zonke, abezwa kuJehova ekhuluma nabo ukuthi kufanele bayichaze bathini uma kufanele bachaze insindiso noma bachaze ubufundi. Hallelujah. Obuyi-ingredient, obuyisithako esi-critical, esi-important, esibalulekile for insindiso. Hallelujah. Oh, siyamkhotha niyamuza uNkulunkulu uthini ebandleni lakhe bafowethu. Nayibona i-deep land. Ungayithathi kancane i-deep. Inzima. Kufuneka udiphe ukuze understand izinto zakwamoya. You compare spiritual things with spiritual. Uqhathanisa izinto zakwamoya nezakwamoya. Hayi zaseBible College. Hallelujah. Ne-experience yakho. Now, lokhu ke bafowethu kusilidela ekutheni sichazeke manje i-discipleship, sibuchaze ubufundi, sibuchaze ubufundisi ukuthi oh now that sesinale background deep kangaka ukusho ukuthi sesingabuchaza ke manje ubufundi. Kodwa ngenxa yesikhathi ukusho ukuthi wena nathi la esanctuary sesine appointment yokuthi sihlangane again next week mase sichaza ke sichazeke manje discipleship ubufundi ukuthi kuyini. Hallelujah. Kodwa ke to whet your appetite ukwenza ukuthi ube nelukuluku lokuthi uphinde uhlanganyele kanye nathi sizokunika nje amagqabantshintshi. Hallelujah. Kithina ke esabazalwane angikhulumi ngama-philosophers. Amen. Ngikhuluma ngabazalwane manje. Kithina esabazalwane ubufundi bune-language yabo ebukhulumayo. Insindiso ine-language yayo eyikhulumayo. Kanjalo futhi inosiko layo. Hallelujah. Amen. Ubonile lapha kuLuke 9 ukuthi abantu mebeza bengena plan bengaprepayile bemafulufulu nje benamadlingozi ngenxa music omnandi wasesontweni nezimoto ezipaka esontweni nobuhle bendle yesonto ukuthi uJesu Kristu mebeza kuye kungakliniwe ama rooms enhlizweni yabo ukuze bakwazi umamukela ukhuluma kanjani na ngamafishane. Uzothola mesihlangana next week ukuthi hayi ilanguage yokufundi ifuna kube nezinto zenzayo kuqala kunezinto ekumele uyishiye. Hallelujah. Kunezinto ekumele uhlukanise. Hallelujah. Nkosi yami. Kunezinto ekumele wenze njani uyishiye. Kunezinto ekumele uhlukane nazo. Kunezinto efuneka uhlukaniseke kuzona eziphathelene nemuva lakho lokungazi. Hallelujah. Ukusho ukuthi kufuneka uqhawule i-relationship, uyiqhawule ubudlelwane onabo nemuva ukuze ukwazi ukushiya lolu siko lwemuva lakho uthathe usiko olusha kuKrestu Jesu lobufundi okuyilona ezokulida to insindiso.
Uzoyibona wena mase sihlaziya next week land. Hallelujah. Stay sealed always in the Holy Spirit of promise. uNkulunkulu anibophe bafethu ngebhande lakhe likamoya. Nesimo somhlabathi wenhliziyo nengqondo nemphefumulo yenu uNkulunkulu ayivukuze and make them fertile ukuze every time imbewu yezwi kaJehova miwa ube nomahluko empilweni yakho ungafani nesimo ofika uyisona. I love you with the love of Christ Jesus. Amen.